When hi June ni somni pali sang ni somni pani inrin ni ani a bazar thir tu te chibai ule Nimin Khan Manipur Chief Minister N Biren Singh Chuan Manipur Police le sarkar lai puisipai te chuan suspension of operation SOO hnuaia silai keng helpol te laka operation an nei thuai don ti asoya SOO hi bo chiat ani awangin bo chetu te hi sipai le police ten silai mangin an bei don ti asoya ni Nimin Khan Chief Minister Biren Singh hian Bisnupur districta Kokta Khua bom siam chop puan mun atloa heta hian he thu hi asoya SOO in a phuar helpol te chu tun haya an kem pon lama ral thuam nen mu an ni thin ti soin heng ho laka hian ral thuam nen na takin action la kani ang ti soini Manipur Chief Minister hian Kokta ba ka hian moirang po tlo in tunlai boina wanga anin le lo chu sante omna mun atloa an din hunte huna an ani heti la hian nimin chanulam khan Imphal East le Kangpok P districta silaya puak ni in soini a Indian Army te soidanin misual tu ti hrial lo te chuan OIKPI area tanga tlanglam an panna konga silai met puakin urang pat le goltabi kholam hoin silai hin met puak ti an soya thile hliam an omlova har satna dang thlenga omlo nan sipai te chuan helai vel hi an veng hal ni in an soibok Manipur boina chungchanga voin hian New Delhi a meeting nei ani dona he meeting a thurel turzing a hian Manipur state chu President's rule da le da lo chungchang tello ni a hriat ani voin jun ni somni pali hian Union Home Ministry chuan New Delhi a all party meeting a khova Manipura boina thlengmek chungchang an soi ho don ani he all party meeting hi New Delhi a Parliament complex a nei ani dona Union Home Minister Amit Shah chu chairman ani anga Manipur state a President's rule puan chungchang po atira chuan he meeting a hian soitel tura atel be se ani a Mase Notice Democratic Alliance Neda Convener Assam Chief Minister Nibok Himanta Biswa Sharma an June ni somni pakhat nilai nia Home Minister Amit Shah muwa Manipur boina chungchang soipui hnuwa President's rule chungchang hi soiho turzing a chopchu ani talawani Assam Chief Minister le Neda Convener Himanta Biswa Sharma hian tun thlatir lam khan Manipur tlo in Manipur boina chungchang a hian Manipur Chief Minister Biren Singh akoma Imphal a hian meitei pol sang ayo akom boka hemi nu hian gawhati a SOO hnuaia ommek kuki helpol hruai tu te akom le bok ani heti la hian mithen khat chuan Manipur boina chungchanga tongkam khat pola chak chuak du lo Prime Minister Narendra Modi omlo laya all party meeting kawani hi an soi sela Prime Minister hi USA azin meka akal rem chan lo lai takin all party meeting hi ka ului ni nge in an hriani Congress General Secretary Jairam Ramesh chuan Prime Minister Modi chu US a omteya Manipur chungchanga tongkam khatpo ala chak chuak lo mai ni lovin ama hmutum Manipur MLA le political party ayo BJP MLA tengei po ahmudu lova chutiang chu ni lain Prime Minister tel lovin Home Minister in all party meeting a ko hi enge tangkaina Prime Minister hian Prime Minister ni anga ati tur ati du lo hi soimam chi ani lo atiani suspension of operation SOO te kan soya SOO hre thiam lo le hre chiang lo kanom takin claimin ni han bo zui thui deuh teang kumsang hi le pariat August ni som ni le pani khan Manipura kuki helpol te le sarkar te chuan inrem na nein silai le tharum manga helpol te le sipai te inve na ti topan rela chuchu suspension of operation agreement anti chuani a hetianga SOO inrem na hnuaia hian sarkar le helpol te chu inbiak na nei tura romman ani a SOO hi kumkhata na puan ni in kumkhata tin hnuwa puan chunzom le zel ani kuki te hian an mani polling state nei an ngiata ma se SOO puan ani hnuwa in biak na state ni lovin Manipur Assembly le sarkar hnuaia omchung si in an mani aro in rel na te naw Kukilan Territorial Council nei an rem ti ani Manipura hian kuki helpol somthum le pani velan oma hengzinga somni le panga hian SOO agreement anti sarkar lai pui Manipur state sarkar le kuki helpol hruai tu te inkara kilthuma in rem na hi an poma Chief Minister Biren Singh an SOO hnuaia silai keng helpol ati te hian heng kuki helpol somni le panga hi akok ani SOO hnuai hian Joint Monitoring Group
JMG an ti chu din ani a he group a hian sarkar laipui IO Manipur State IO le Kukipol IO tetelin anni hian SOO agreement hi zom thatani MT an en dik rengani SOO in rem hnuaya chuan Kukipol lian UPF le KNO te chu India dan pui hnuaya Ramdan le Manipur State huam chunga in rel bol na sang sang hnuaya an ni ti ani a SOO in rem na manani chung hian helpol te hi sarkar laipui na nomna tur camp arwat bi ka omen poisa khon le thil sual ti na lam hoi reng renga anin nam hnoi phal ani lawani SOO hnuaya hian helpol te hian an silayan tunga chu pindan him taka akal na panni omin ven him na hnuaya da ania helpol te hi an kem le an hruai tu te ven him na tur tok chia silai pe kan ni a chu ti lai chon sarkar chon heng helpol kem ruat bi ka om te hi thlatin cheng sanga an pethunga an keman in kol na tur sum le pa an tumsak ve thung ani heti la hian meitei pol lian tak People's Alliance for Peace and Progress PAPP te chuan sarkar laipui Manipur sarkar le Kukipol ten SOO in remnan nei hi ti top an du thu an soya SOO hnuaya hian Kuki helpol te hian in ti chakna hun an neya Kuki pem khom te boipuin an pung chakhle ani an tia Myanmar atangral tlan te chu lo kuang ko in trong an zirtira in sual te bon zirtir ni in an soya dan lova an state alu te hi rui hlo opiam siam na ta na man thin popi thlai chin na na thokatan te silai le ral thom dang tol ruk na te le rui hlo tol ruk na te an mang tangkai ni in an soya hetianga Myanmar atanga ral tlan te Kuki ten lo pom mi awang hian mihring po an pung chaklea Kuki lal te le SOO hnuaya helpol te baka Kuki sarkar na thok te chuan heng ral tlan te hi boi puin sarkaram reserve le protected forest te an khosak tira an rama thing le mau le ransa te chereu pha na sa to a dan bo chian na thleng na sa bok ni in sarkar laipuyan he kani PAPP ten an soizel dan chuan Kuki helpol te malang na hi Manipur le Mizoram in rina lai vel ani a SOO hnuaya zalen taka omin sarkar atangin tran puina an donga chuchurem changa la in rui hlolama sum don na lian tak an kalpuya an pol in thuam chak nan suman tuak an tia chutiangan kalzela wang chuan tuna boina po hi aron ir chuak ta ni in an soyani Kuki helpol le sarkar laipui te chuan kungsang ni le panga tangkhan in biak na nei tanin sarkar laipui chuan Kuki helpol te chu an silai tung turin an ngena kungsang ni le paria te SOO in rem na hi nei ani ta a hemi hnuian boruak monom tak hnuaya in biak na nei chawin sangni le som paruga tangkhan political level in biak na nei tan ani a Kuki te soidanin in rem na tluan tling nei ani chawdon atangin Manipura hian boina a chok tan ta a kumin mars thla khan Manipur State sarkar chuan Kuki National Army le Zomi Revolutionary Front te ne na anin rem na chu ati topa chutatang chuan tuna boina hi a in tran chowa meitei pol te chuan SOO chu ti topan ngia ta Kuki te tana Manipura ham thatna om theide chu ti bo vek an du ta zo kani an tiani Kuki zo pol in zom khom na lian per UPF a hian pol sang pakuan oma member po sang ni chuang an oma KNO a hian silai keng pol som ni le pathum man tel boka anni po hi member sang ni chuang anni bok SOO hnuaya hian Manipur mun sang Kuki te chen tamna hmuna kem som pali a ommeka sarkar laipuin heng kem te en fian hun ber chu jun ni thum khani in heta hian helpol member za somruk vel an omme kan ti a sila en da thajinga panhi chi abova adang chu alom kim vek bok ani heti la hian nimin khan India Maharashtra State pariata zirlai pol te in chhun khom na North Students Organization neso chuan thu chu siamin Manipur boina chungchanga Prime Minister Narendra Modi angoi reng chu engwange ti anzota neso chuan Prime Minister in Manipur boina chungchanga ngai to mialo hi makan ti thu soin Manipura boina ti top tuma Manipur State sarkar le sarkar laipui an chemi alo chu an dem thu an soya Prime Minister angoi reng chuan mar chak mi puitaril ruatina a India ram laipui atanga en hran nia in hrian na po ati zual hle ani antibok neso chuan Manipur mi puite chu tharum tho ban sana nun phung pa ngai nung tura mala turin an ngena thudik lo the dar sang laka film khur turin an cha bok
ni so hian manipura remna le ngon na om an du zialan tirnan India Hmarchak state ko pui sang sanga June ni somni le pariat hian sathau khon war hal kenga kongzo candle light march nei an tum thu an soibok bazari lo thlira wangin kan lo me